সেই অনুষ্ঠান আমরা এখন শুরু করছি। প্রথমে রয়েছে কোলাবুরি ডান্স। Kolaburi dance, a tradition of folk dance by the Chutia community which was performed at Hargauri marriage. This traditional Kolaburi dance of the Chutia community is seen being performed in its traditional Hargauri wedding. Through this Kolaburi dance, the Bhumiputra represents the traditions of the Chutia community's tribal characteristics, primitive trends, mythological religious beliefs and philosophies. In this form of dance, two women from the wedding are considered as Khubba and Khuboni, which is considered as a male, and another woman is considered as female. Both of them wear traditional attire. By Kolaburi dance, the bride and groom are treated for late and evil eye is not cast. When the Chutia community left hills and shifted to plains to the farming, it is still found in some places to perform Kolaburi dance in marriages. These instruments of Kolaburi dance, dhol, papaya, bahi, tal, chaksani, mari. শুরু হচ্ছে কোলাবুরি ডান্স। আসামের কোলাবুরি ডান্স চুটিয়া সম্প্রদায়ের। नमस्कार। हम शुरू करते हैं कोलाबुरी डांस फ्रॉम चुटिया ट्राइब। চৰাই চিৰিকটি পহু পতং কলাবুৰি নাচে জপং জপং।
বিয়াখনি পাতিছে হাতী এটি খৰিকা দিয়া ঐ হাতী এটি খৰিকা দিয়া কঁকালটো হেকেৰা মুখখন থেকেৰা চুলি তোৰ পকা তোৰ লগত ভাঙি দিলে খ খ টকা তোৰ লগত ভাঙি দিলে খ খ টকা দুপৰলৈ শুবি গিৰিয়াৰাক বাহিবন কৰাবি তই খাবি মাছ পুঠি গিৰিয়াৰাক দিবি কাঁইট বাচি বাচি গিৰিয়াৰাক দিবি